Moi boas, son Pati Castro e benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica. Xunto co imperatore das ondas do extremo ao caos, Filipe Marta, presentamos outro Galiza Metálica episodio número 54, un programa que ven con metalizando a rapazada de Aldara e Ariadna, as nosas rapazas máis metaleiras, que nos descubren o seu encontro co grunge, Nirvana e Kurt Cobain. Imos coñecer máis sobre este persoaxe nunha viaxe aos 90 e no ambiente musical que se respiraba na escena mundial. Un programa para viaxar polos nosos propios gustos musicais, para deixarnos levar polos recordos que veñen adheridos á música como a banda sonora das memorias da nosa propia vida. Unha viaxe polo metal dunha época, dunha xeración, a X, a nosa. 3 horas completamente repletas de música imperdible. Aquí, na 106.0 FM de Antena Miño en Braga, Portugal, e na 106.1 de Radio Piratona en Vigo. Tamén, como non, podes escoitalo cando queiras en formato podcast en iVoox, Spotify, Google Podcast ou Podgalego. Recordamos na entrada deste Galiza Metálica aos grandes Sepultura, unha banda brasileira que arrasou co seu Bloody Roads no 96, todo thrash metal. E agora vouvos a deixar con hard rock e rap metal. Eles son os Rage Against the Machine e unha bala do 93 que explotou en moitas cabezas. Killing in the Name of. Are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Do what they told ya. Now you 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 do what they told ya. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, you're chosen white. You're justified. Those that died for wearing the badge, yeah, you're chosen white. Those who died are justified for wearing the badge, yeah, you're chosen white. You're justified. Those who died for wearing the badge, yeah, you're chosen white. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Do what they told ya. Now you 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 do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. Now you're
tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker! Escoita lo mellor metal aquí no Galiza Metálica. She's overboard.
Metalizando a rapazada. Ola, son Ari, teño 10 anos e hoxe vou vos enseñar máis sobre Nirvana. E eu son Aldara, teño 12 anos e vou vos falar da banda de grunge máis coñecida de todos os tempos. I'm so happy, cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Yeah, yeah. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broke arm is Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! Kurt foi un rapaz tranquilo que con 2 anos xa cantaba e con 4 anos xa tocaba o piano. Repentinamente, aos 9 anos, os pais de Kurt separáronse e el voltouse un rapaz moi pouco falador. Ademais, hai que decir que seus pais tardaron ben pouco en atopar novas parexas e el comenzou a ter problemas con esas parexas, ata un punto que a nai cedeu a custodia ao pai e Kurt tivo que ir a vivir, finalmente, con avós ou na rúa ou con amigos que lle deixaban a súa casa, pois sempre tiña problemas co pai. Hai que decir tamén
que o avó e o tío de Kurt suicidáranse por aquel entón con armas de lume e el bromeaba sobre decir que tiña un xen autolesivo. No Instituto de Aberdeen destacaba polo musical, sin dúbida, e fixo varios amigos que o introduciron na música, pero tamén na mala vida, no alcohol e nas drogas. Todo isto fixo que deixara os estudios e se adicara completamente a compoñer cancións. Sin dúbida, foi a raiva que sentía dentro e o seu cabreo contra toda a situación que vivía o que impulsou os seus primeiros anos musicais. De todo se é ben coñecido o éxito repentino que tivo Nirvana, a súa banda. O Kurt tivo severos problemas para lidiar coa fama e como entendía el a música. Despois virían os problemas con Courtney Love, a cantante de Hole, de quen se namorou casi un instante e de quen tivo unha filla. Hai que decir que a parella consumía e ter cartos non facilitaba o control sobre as súas adiccións. De feito, cando naceu a súa bebé, sacáronlle ao pouco tempo de nacer dándolle a custodia a medio irmán de Courtney, pois ela mesma certificou que consumiu estupefacientes no embarazo e a bebé tivera síndrome de abstinencia. Eles trataron de ser bos pais, pero Kurt tiña tantas dores no estómago que non podía lidiar con esa dor tan forte e fixo que pasara de meterse pastillas e máis pastillas que xa non o calmaban a tanto el como a súa muller a doparse de todas as formas posibles. Nirvana, cando fixera o tour por Europa, el atopábase tan mal que tiveran a que cancelar, mais el quedara en Roma ca súa muller e nesa noite inxirira máis de 50 pastillas ata quedar inconsciente. Cando chamaron os servicios de urxencia, non sabrían se saldría do coma. Voltou á vida, mais 20 días despois amenazou con suicidarse. A súa muller, totalmente asustada, conseguiu convencelo para ir á desintoxicación, pero escapouse tan pronto como entrou. De feito, escapou e estuvo vagabundeando por Seattle ata esconderse no propio invernadero da casa. Consumiu grandes cantidades de heroína e rematou por quitarse a vida con unha escopeta. They're coming, hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single, In Bloom. Here they are, Nirvana.
five young men. I really can't say enough nice things about them. They're going to be really big stars. Let's give a big hand to Nirvana. Nirvana é unha banda de rock de Estados Unidos formada alrededor de 1986 por Kurt Cobain e Chris Novoselic. A pesar da súa corta existencia como grupo e do suicidio de Cobain en 1994, a súa música acadou un enorme éxito en todo o mundo, ata punto que Nirvana foi considerada unha das mellores bandas de rock e de grunge. Kurt Cobain e Chris Novoselic pasaron parte da súa adolescencia xuntos tocando nalgúnas bandas da zona de Washington. En 1988 gravaron unha maqueta e o selo de Sub Pop propúxolles gravar un sinxelo. Love Booth foi lanzado en novembro de 88. En xuño do 89 saiu Bleach, o primeiro álbum da banda, fresco e amargo ao mesmo tempo. Gravaron o seu primeiro disco, Nevermind, o setembro do 91, que tardaría menos dun mes en vender 500.000 de copias nos Estados Unidos. O vídeo Smell Like Teen Spirit foi transmitido masivamente na MTV, contribuindo á súa rápida expansión por todo o mundo. O álbum foi o número 1 das listas de Estados Unidos en xaneiro de 1992. As a friend, as a friend, as I know.
E quero vos falar, como non, de 5 libros sobre a figura de Kurt Cobain. Un chamase Kurt Cobain, About a Boy, no que fala de como un home que vivía unha vida tráxica con moita dor física e adiccións acabou sen esperalo con 24 anos, sendo un ídolo de masas totalmente millonario. Tamén estará Kurt Cobain, Os diarios, totalmente descarnados, onde se perfilan os inicios da súa carreira na música, a súa difícil relación coa fama e os problemas mentais. Un legado do seu puño e letra con dibuxos, cartas, bromas e incluso esbozos de letras de cancións. E tamén Kurt Cobain, unha biografía que nos enseña quen era realmente esta figura que tiña un lado oscuro e que viviu unha infancia máis que difícil en Seattle. Life Remember Kurt Cobain, The Icon of 15. En tempos do digital, resultarános do máis atractivo atesourar un número dunha revista tan emblemática como esta. Unha reedición que incluye fotografías de Cobain na escena grunge de Seattle. E para rematar, Heavier Than Heaven, de Kurt Cobain, a biografía. Máis de 400 entrevistas e 4 anos de investigación que deron lugar a esta panorámica do músico, dende a súa adolescencia nunha caravana ata o momento da súa morte.
seu segundo álbum seguiu a liña aberta polo primeiro, o Bleach. Os sentimentos e as paixóns están por riba da perfección técnica e axudados por unha boa promoción, ascenderon no movemento grunge. Pouco despois, Kurt Cobain casou con Courtney Love, líder da banda Hole. No verán percorreron Europa, donde naceu a súa filla, e Nirvana comezou a gravar o seu seguinte traballo a finais dese ano. In Útero foi o título escollido para este segundo traballo, un éxito en ventas que seguía a estela do primeiro. Os finais do 93 e comenzos do 94 foron moi excitados, con chamadas á policía dende a súa casa de Seattle e un ingreso nun hospital de Roma, algo que anunciaba o fatal desenlace, o suicidio de Kurt Cobain, en Seattle, o 5 de abril do 94.
E tamén quero comentarvos de 6 películas sobre Kurt Cobain que todo fan debería de explorar para coñecer un destos iconos musicais que tal vez foi do máis influente no século XX. Tedes Montage of Heads, de 2015, un documental que se adentre na vida familiar e na infancia e carreira musical de Cobain. Despois estaría Live at the Paramount. A película é un acercamento ao trío antes de que as súas vidas se transformaran por completo a causa da fama. En Swaked in Blinch, de 2015, céntrase no que foron os días antes de que fora atopado o corpo de Kurt. En Last Days, de 2005, tamén se centra nesos últimos días de vida de Kurt Cobain, mais desta vez dunha forma moito máis artística, presentando un día no que se adentra nun denso bosque, onde se atopa un manantial de auga que lle otorga inspiración para a súa última canción. E en Kurt Cobain, About a Song, de 2006, é un material inigualable porque se narra dende o punto de vista totalmente único, a voz do propio Cobain. Utilizando máis de 25 horas de entrevistas con material inédito, o líder de Nirvana desglosa a súa infancia, os primeiros pasos na música, o seu primeiro concerto, o encontronazo coa fama, os últimos días, en xeral, a vida dunha das máis grandes figuras musicais do século XX. E para rematar, hai que tamén recomendar Kurt and Courtney, de 1998, un documental do cineasta Nick Bromfield sobre a tumultuosa vida dos músicos Kurt Cobain e Courtney Love, que ens viviron un romance totalmente atípico.
E xa estamos rematando o Metalizando a Rapazada con Aldara e con Ariadna, e veño por aquí a preguntarlle ás miñas fillas que por que escolleron Nirvana, que hai que decir que é unha das bandas máis representativas do que é o grunge a nivel mundial. Por que escollistes Nirvana? Aldara, contame. Eu escollín Nirvana porque é unha das miñas bandas favoritas de grunge e en rock en general. E ti, Ariadna, por que escolliche Nirvana? Eu escollí Nirvana porque gusta a súa historia e o seu tipo de música. Que vos atrae desta banda? A súa música ou a súa historia? Porque hai que decir que Kurt Cobain era un personaxe bastante atormentado. E parece que o tiña todo. Os seus 27 anos tiña unha filla, unha muller, tiña un grupazo que funcionaba a nivel mundial e, sin embargo, colleu e pegouse un tiro. Esa historia atrae-vos, verdad? Claramente, as dúas cousas, a súa música e a súa historia, as dúas parecenme moi interesantes. A min gustame a súa historia, é interesante. E outra cousa que tamén me ten moi interesada é que todos ou algúns cantantes famosos, a maioría, morran aos 27 anos. Eso me ten moi intrigada. Ti estás falando do famoso club onde ingresan todas aqueles celebridades que, por unha cousa ou por outra, pois morreron aos 27 anos. Estamos falando de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Robert Johnson, Amy Winehouse, Jim Morrison, como non, Kurt Cobain, estrellas que realmente estiveron moi pouco tempo entre nós, pero que deixaron unha estela extremadamente longa. E xa para rematar, vamos vos a deixar Celebrity Skin, que é unha canción de Hole, unha banda estadounidense de rock alternativo e grunge, formada nos Ángeles, en California, en 1989, por Courtney Love, que era a exmuller de quen? De Kurt Cobain. O vocalista de Nirvana, a banda que estivemos hoxe descubrindo aquí neste Metalizando a Rapazada. E xa para rematar, vide por aquí, estades xuntas? Sí. Que lle vamos a decir a xente? Que nos vemos no próximo Metalizando a Rapazada. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my face. My name is might have been. My name is never was. My name forgotten. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, there's only us left now. When I wake up, if my makeup is too
Que escoita a túa rapazada, que escoite Metalizando a Rapazada, de Aldara e Ariadna, aquí no Galiza Metálica. Sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are not waiting for you, are you? Sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are not waiting for you, are you? Dreaming, dreaming the night, dreaming alright. Do we know when we fly? When we go, do we die? Sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are not waiting for you, are you? Sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are not waiting for you, are you? Dreaming, dreaming the night, dreaming alright. Do we know when we fly? When we go, do we Estás escoitando Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño en Braga, Portugal, e na 106.1 de Radio Piratona de Vigo, con Pati Castro e Filipe Marta.
a pity hit. You can take the chance on this rock you dance if you dare to dive in the sun to try, but they won't survive. They don't hit, cause they're whips. In the exercise of to brutalize with us. Exodus. Everybody's doing the toxic waltz. Kick your friend in the head and have a ball. Come on into the toxic waltz and slam your partner against the wall. Everybody's doing the toxic waltz. The friendly fun and fun and storm for all. Get
Moi boas, son Pate Castro, estamos aquí escoitando Galiza Metálica co gran imperatore das ondas do extremo ao caos. Moi boas, Felipe Marta. Olá, Pati, estamos de volta para a segunda parte do Galiza Metálica desta noite e vamos continuar a viajar e sempre em alta velocidade através daqueles grandes temas que estão a marcar e sempre irão marcar gerações e gerações e mais gerações de roqueiros, como a ti te marcaram também, não é? Exactamente, desto vai este Galiza Metálica porque dame a posibilidade de presentarvos para que escoitedes esos temas que de alguna forma a mí me impactaron. E por isso mesmo iniciamos com Apocalíptica. E porquê Apocalíptica? Pois porque teñen unha colaboración con este tema en concreto que non dou pronunciado, que é algo así como Vievelt ou algo así. Vievelt, con Marta Handova e fan un extraordinario tema donde se mistura, pois, sin dúbida, a calidez que teñen as cordas e a forza que ten a Marta cantando. Sem dúvida alguma. E continuando nesta caminhada noturna no Galiza Metálica, vamos de Apocalíptica até outro dos grandes nomes do rock, uma das bandas mais marcantes, certamente, dentro da cena rock. Quem não conhece Chris Cornell e os seus Soundgarden, vamos escutá-los através de Black Hole Sun. Porquê esta escolha? Diz-me lá. É mais um tema, sim, digamos, místico para ti, de certa forma? En certa forma, sí, marcoume unha época que eu era moi xovenciña e entre as imaxes do videoclip que eran impactantes en si mesmas. Chocantes. Sí, hasta a propia voz da canción, non? Expresividade, que totalmente expresiva, fixo que se me marcara e que me quedara na miña retina para sempre. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows. Hides the face, lies the snake in the sun. In my disgrace, boiling heat, summer stench. Beneath the black, the sky looks dead. Call my name through the cream, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep. In my youth, I pray to keep heaven send hell away. No one seems like you anymore. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come?
Recorda que estás escoitando Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño e na 106.1 de Radio Piratona de Vigo. Galiza Metálica. Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can find. The queerest of the queer, the strangest of the strange, the coldest of the cool, the lamest of the lame, the numbest of the dumb. I hate to see you here, you joke behind a smile, or fake behind a fear. The queerest of the queer. This is what he pays me for. I'll show you how it's done. You learn to love the pain you feel, like father, like son. The queerest of the queer, hide inside your head. The blindest of the blind, the deadest of the dead. You're hungry 'cause you starve by holding back the tears, choking on your smile, a fake behind the fear. The queerest of the queer. I know what's good for you, teach me if you want. I know you die and teach me if you want. I know what's good for you, teach me if you want. But you can't stop. The queerest of the queer, the strangest of the strange, the coldest of the cool, the lamest of the lame, the numbest of the dumb. I hate to see you here, you choke behind the smile, or fake behind the fear. The queerest of the queer, the strangest of the strange, the coldest of the cool. You're nothing special here, a fake behind the fear. The queerest of the queer. I know what's good for you. I know you die too. I know what's good for you. I bet you die too. You can touch me if you want. You can touch me if you want. You can touch me. You can touch me. E vamos avançando nesta edição do Galiza Metálica com os melhores sons do rock, aliás, com aqueles sons que marcaram todos nós de uma forma ou de outra. Por isso mesmo estivemos com os Soundgarden, depois fomos até aos, digamos, chocantes. De certa forma, pelo menos são impactantes, como tu disseste atrás, falo de Garbage.
Sí, sin dúbida, para min a Shirley Manson é totalmente... Nome de assassina, e é verdade, completamente assassina, completamente em termos vocais. E de atitude também. E de atitude. Mulher com muita atitude. Con moita E atitude. adrenalina. E eu creo que se estamos vendo realmente referentes dos 90, pois ela foi unha gran referente para todas as mulleres que estábamos nos 90 aí medrando ou xa sendo mulleres. Sem dúvida, e precisamente com Garbage vamos prosseguir, não é? Depois de Queer, vamos ficar com Stupid Girl. Uma Sim. banda que se formou já em 1993, penso eu, por ali. Sí, Bem antiga. e son da zona de Madison, de Estados Unidos, aínda que hai que decir que ela é escocesa. Bueno, esta muller solo podía vir dunha zona tan oscura como Escocia. Aliás, em termos de curiosidade, refira-se que ela é atriz, é modelo e como atriz participou no Terminator. Sí, numa cena brutalíssima. Que non deixaba títere con cabeza, tedes que vela. Salenlle co algo así como láminas dos brazos e se empeza a cargar a todos os que hai. Así que vamos con ela e o seu Stupid Girl. Pretend you're high. Pretend you're
Non te esquezas e contacta co Galiza Metálica en galizametálica@gmail.com.
É como tu queiras. É como tu queiras, não é? Estamos a rodar aqui grandes sons, agora algumas preferências tuas, outras minhas, e vamos continuar a fluir normalmente. Por isso tivemos os Garbage atrás, não é? Tivemos Skunk Anzy. Porquê Skunk Anzy? Porque me gusta a min, ese grande gusta a voz, min. non Ese, o Charlie Big Potato, que é o que acabades de escoitar, para min é un dos grandes temas e des grandes voces que temos, porque Skunk é flipante, Aliás, tem ali grandes partes vocais, de arrepiar mesmo, não é? de arrepiar mesmo. Aínda que é unha banda, podese chamar de rock británico. Pero bueno, vamos a quedarnos con que é unha gran muller con unha gran voz e unha grandísima actitud. E se non escoitastes, pois bueno, espero que vos gustara, porque agora vamos a escoitar a unhos alemanes que seguro que vos soan. Que máis que menos, sí. Eu creo que Rammstein é desas bandas que tes que escoitar unha vez na vida e tamén unha vez na vida a ver, polo menos. Sim, sem dúvida alguma. Eles são muito intensos ao vivo. Tem um espetáculo único e vale mesmo a pena ver, porque capta mesmo a essência da música, aquela energia, aquela eletricidade toda que deixa qualquer um completamente siderado. Sí, e aínda que hai que decir que os seus vocalistas e parte dos membros da banda pois andan aí con problemas moitas veces por culpa de como eles entenden a música. Hai que decir que Du Hast naceu como unha canción en contra do matrimonio. Eles sempre aí metendo o dedo na llaga, sabes, que se suele decir aquí. Creo que o que máis querían eles decir era que ningún matrimonio se salva. Non sei se teñen razón ou non, esperemos que seades todos vos. Vos as parellas, me refiero, para non darlles a razón ao Rammstein. Pero quen non cantou algunha vez Du Hast?
der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage. Nein, nein, willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Nein, nein, willst du bis der Tod euch scheiden treuer sein? Nein, nein. Galiza Metálica, electrizando os teus oídos dende 2022. Bueno, que acabamos de escoitar. Eles son os Megadeth e o Wake Up Dead. Olha uma coisa, deixa-me dizer-te que este tema parece que não, mas está de certa forma relacionado com o do Aço dos Rammstein. E pergunta-me porquê. Porquê? Porquê? Porque nos Rammstein falamos do matrimónio
E neste Wake Up Ted a história basicamente é a seguinte. É ele a falar sobre a infidelidade de um homem, de alguém que sai de casa sorrateiramente, discretamente para ir ter com a amante e tem sempre o receio que a mulher o descubra e como tal poderá acordar morto porque ela é extremamente violenta e ameaça-o em matá-lo se fizer isso. Caralho, pois não sabia. O vídeo é incrível, eles enjaulados a serem ali todos quase trucidados pelo público. Gostaste desse vídeo? Sim, encantou-me, a verdade é que me flipou. E é um tema que pertence ao segundo álbum dos Megadeth, o Peace Sells But Who's Buying, lançado por volta de 1986 e foi um boom, por assim dizer, para os Mega. Bueno, e de un boom nos vamos para outro boom, porque o que ven a continuación son palabras maiores. Estamos falando de Pantera. Estás a falar para mim, é? Sí, estamos a falar ti máis eu, pero non só un para outro, senón para a xente que sean fans, porque vamos a poñer un tema Aliás, clásico. quem não consegue ser fã de Pantera e destes grandes temas? Diz-me lá. O Walk, o This Love, o Cowboys from Hell Hai e por de aí todo, fora. hai de todo na vida. non habíamos É escoitado. assim, quem não gostar de Pantera e estiver a escutar vai já para o canto do quarto. Exacto. Castigo, vai. Aí te deixo co Walk. Can't you see I'm easily bothered by persistence? One step from lashing out at you. You want to get under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. What do? Is there no snapping anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself, by yourself, stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. We spent
Isn't it frightening? Alice, aren't you scared? I was killed at birth. I shoot this final scene. You're in the basement. You're trapped in sanity. Ow! What were you looking for? Ow! As I close the door. Ow! Here you shall dwell. Ow! Earth's frozen hell. Alice! Allison! Alice! In hell! E aquí estamos no Galiza Metálica. Eu son Pati Castro, estou acompañada por Filipe Marta, o imperatore das ondas do extremo ao caos. De SOS Heavy Metal Radio Show, escoitando neste Galiza Metálica todo unha fantasía e trayectoria de bandas que nos gustan. Básicamente, desto vai este Galiza Metálica. Por isso mesmo tivemos com o Annihilator atrás, não é? Guai. Canadianos, com o Jeff Waters ali na guitarra, sempre a estar bem duro. Siga! Encantoume Alison Hell, increíble, brutal, e aparte creo que está feito con unha especie de É uma história. Unha historia que hasta pode ser en certa parte real, algo así, non? Sim, é Baseada. uma história passada, se não me engano, em Montreal, no Canadá, com uma jovem que se chama Alison, que tem, digamos, visões acerca del Cuco, Boogeyman, o Papão, sobre essas personagens que atormentam algumas almas na noite, e chega a contar aos pais que lhe acontece isso, mas os pais não acreditam nela e a miúda acaba por enlouquecer com o medo que sente. Essa é a história do Alison Hell. Increíble e sobre todo empezadevos a agarrar porque ahora veñen unha xente directamente da nosa illa preferida. É como o Ferrol pero a nivel mundial. De aí saliron os maiores. Un dos maiores grupos, pódese decir, porque aquí temos uns cuantos grupos vos. Estamos falando de Iron Maiden e da súa nai patria, Inglaterra, United Kingdom. Vamos a escoitalos co seu Wasted Years. From the coast of gold
Estás escoitando Galiza Metálica con Pati Castro e Filipe Marta na 106.0 FM de Antena Miño, en Braga, Portugal. Faster than a bullet, terrified
Sí, non te equivocaches, Non, estás é escoitando o Galiza Metálica, aquí, na 106.0 FM de Antena Miño ou na 106.1 FM de Radio Piratona de Vigo. Mais non estamos escoitando grupos galegos desta volta, Non. nin tan siquiera grupos españoles en concreto, nin da zona de Portugal, nin de nada, nada desto. Como é que é possível? Pois porque estamos viaxando no tempo e no espacio e estamos facendo unha recopilación de temazos como este que acabamos de escoitar ahora Judas mismo. Priest, non é? Do Judas Priest. Quen non coñece este tema e quen non soñou con poder cantar algunha vez este tema? É monstruoso este Painkiller, não é? Só aquela entrada de bateria e o início é para matar completamente. E o Rob Halford, pronto, ok. Que dizer do Rob Halford? Diz-me tu, da tua sapiência, vá, diz-me. O que dizer de Rob Halford? Pois que hai que facer Por ya favor, ola. diz-me. Hai que facer ya ola. A este señor, aparte de cantar ben os anos, parece que lle caen cada vez mellor, porque é increíble o que sigue facendo en directo. Non vos perdades un directazo de os Judas Priest, por favor. E vamos a seguir con Até outro onde? Até temazo. Non sei, a verdad que xa non sei. Vamos até a Alemanha. Sí. Sim. Agora vai ser bem duro, bem violento. Vamos a coñecer moito mellor a unha muller a que eu admiro profundamente. Ela chamase Brita. E aínda que xa non está con Creeper, que é quen vamos Até a escoitar 2018, penso eu. Depois Sí. terminaram e ela continua com 2 ou 3 projetos paralelos. 2. Falo de Critical Mass e Irais. Así que non vos Deixa. perdades o que ides a escoitar a continuación, que se chama... Shortcut, não é? Exacto. Gostaste? Diz lá, gostaste? Encantou. Vamos escutar. E com o volume bem elevado. Dalle. Olha quem é. Os sons máis escuros e potentes do universo metálico sonan na Galiza Metálica. Dead on the walls, wake up the world.
E xa estamos rematando esta última hora do Galiza Já Metálica. correu tão depressa. Não posso Pois. acreditar. Já levamos Estava 2 a horas. vibrar tanto com isto e já está a acabar. Mas por favor, diz-me que temos mais 1 hora, pelo menos. Polo menos unha oriña Estou mais máis. aliviado agora. Hai moita música Isto aínda. passa tão depressa que não, fico desesperado a pensar, já vai acabar. Mas ainda há esperança. Ainda hai Mais 60 esperanza. minutos, não é? Sí, un pouquiño máis. E aguantade porque vai haber moita máis caña, moita máis música, como Arch Enemy e o seu We Will Rise. Que poderío ten Ángela Closo, por favor. É daquelas bandas que... Ok, até se fica sem palavras para descrever a intensidade. Sí. Eu quedeime así cando a vin por primeira vez en directo. Me quedei sin palabras mirando a mar dunha hora. Creo que me había dado algo na miña vida. A Nunca me voz, a pasara. atitude, não é? Sí, increíble. Destilaba como electricidade ao seu alrededor. Brutalísimo. Vamos a rematar con Vamos. algo que podes ben falar ti, porque eres unha persoa que coñece un pouco mellor que a min a esta banda. Falamos dos Motley Crue. Quem É conhece efetivo. de Motley Crue? Pati Castro, por favor, não é? Quando se quer sair para a noite, curtir, andar em alta velocidade na estrada, partir umas garrafas, umas luzes, fazer corridas com outros nas vias, é escutar Motley Crue. E vamos ficar com um tema bem selvagem, por isso mesmo se chama o Outside, e consta a história que o Nicky Six compôs este tema numa das piores fases da vida dele, onde estava completamente agarrado à heroína. Então, estava no outside, no lado selvagem, era tudo ao limite. E esta música é sobre viver a vida ao limite. Pois aí vos deixo. Vivide ao limite. Can you see the streetwise religion?
la vida de casa. Desde la cuna expertos en el manejo del hacha. Aunque nos vuelvan a dar, seguimos dando la cara. Donde quiera que vas, la mala conciencia crece. Mucho deben temer aquel a quien muchos temen. Sé dónde vives. Tapa que nadie se entere que hiciste una mala jugada. Nos la metieron a golpes como el que clava una estaca. Mentira sobre mentira, todo es pura fachada. Cuando no quedan excusas, el que la hace la paga. Donde quiera que vas, la mala conciencia crece. Mucho deben temer aquel a quien muchos temen. Sé dónde vives. 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 ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? E acabamos de escoitar aquí no Galiza Metálica unha canción que se chama Sé donde vives, dos pamploneses Coma, unha banda moi especial para min, a verdade. E porquê? Aliás, deste tema que nós escutamos, que foi tirado de um álbum de 1999,
É um tema bem intenso, com muita atitude, muito incisivo em termos de letra, mas porque é um tema, podes-nos contar aqui, porque é que é um tema tão especial para ti? O que é que significa? O que é que traz à mente? Primeiro porque está cargado de rabia e segundo porque está ambientado nunha zona pois rural, pechada, sí, efectivamente. E eu vindo dunha zona da aldea, pois como que me sinto moi recoñecida ca canción en concreto. Pero vamos a seguir, porque isto non para. Vamos a seguir con unha canción que eu creo que a todos... grande clássico, non é? A todos nos encanta. Aliás, o Sr. Lemmy é um deus, por assim dizer. Sí. Falamos de Motorhead, claro. Sí, por certo, se vedes a Vila García de Arousa, que é de onde eu vivo, hai que decir que si vives por aquí é imposible que non foras o miúdo a ver o altar que teñen feito para Lemmy. É verdade. Vamos escutar um dos grandes clássicos deles, de Motorhead. Falo de Ace of Spades. Vamos alá. That's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Estás escoitando Galiza Metálica, onde se escoitan os sons máis roncos da Galiza. Too many slaves in this world.
estava a recuperar dos Motorhead, então vieram os Accept. Como é que é possível tanta intensidade seguida aqui no Galiza Metálica? Diz-me lá, Pati. Non te escoitei ben, non escoitei ben porque estou totalmente anonadada. Extasiada, não é? Sí. Com estas descargas sonoras. Ai, como me está gustando este Galiza Metálica. Estou realmente expandindo os meus horizontes. E de muita gente que está a escutar-nos atentamente de orelha levantada. Ai, acabamos de escoitar a unhos alemáns que saben facer ben as cousas, como saben facer ben os alemáns. Sim, heavy metal como tem que ser, duro e cru, só com estes Accept. E nesta altura com o Udo à frente da parte vocal, então ainda mais violento era. Sí, totalmente... Descontrolado, não é? Sí, totalmente descontrolado. Y Balls to the walls. que no diría reducido en esa personalidad, porque tampouco é que sea unha persona moi grande, pero que dá igual, porque é unha personalidad totalmente comprimida e bota en forma de voz, porque vamos, vaya voz que ten este homem. Olha uma coisa, e já de seguida vamos ficar com mais 2 momentos sonoros de deixar qualquer um sem fogo, completamente a rastejar pelo chão. Primeiro com os Enredos Apátrida, uma das... para mim é certamente a melhor banda de thrash metal de Espanha. Sí, eu creo que poñen ben aí a España en cuestión de que estos valencianos se lo curran e levan moitísimos anos comendo carretera, comendo underground e creo que xa vai sendo hora de que teñan o que se merecen. E sí. já começam a ter, não é? Vamos deles escutar o tema que se chama You Are Next e logo de seguida, aproveitando o You Are Next, vamos até o Warlock. Ai, sí, a min era imposible non contar con Doro e non contar con este tema Mais os alemães. que hai que cantar puño en alto, sin dúbida. Así que nos vamos primeiro cos Angelus e despois con All We Are.
Hai beleza no corazón da bestia e hai medo detrás dos ollos do ladrón. Sei que sabes que todos estamos incompletos, así que reunámonos e consigamos un pouquiño de alivio para nós. Somos o que somos e somos o que necesitamos. Todo o que somos. Máis fortes cunha montaña de aceiro e máis rápidos co inferno sobre as rodas. Temos todo o poder que precisamos, así que construamos un futuro mellor, porque somos todo o que necesitamos. Somos o que necesitamos. Somos fortes e xa non queremos que nos derribe ninguén. Escóitalo, temos maxia, así que vamos a axudar a difundila. Xa non hai máis presións. Somos o que somos o que necesitamos. Todos nós. Bueno, increíble esta Doro, é maravillosa esta voz desta valquiria alemana, brutal. E os Warlock também eram uma daquelas bandas que nos anos 80, 90 tinham bastante repercussão em termos europeus. Sin dúbida, e con esta muller ao frente aínda máis, porque non había tantos grupos naquela época onde se pudera ter este poderido. E aínda así, o sea, consta encontrar mulleres no seu mismo estilo musical en heavy metal clásico que teñan o mismo poderío que ten ela. E já que estamos na Alemanha, por lá vamos continuar agora com outra das bandas, digamos, mais demolidoras dentro do thrash metal. Falamos dos Kreator. Porque Violent Revolution? Aliás, estamos todos a precisar de uma revolução bem violenta, mas porquê é que escolheste este Violent Revolution? Pois é destos temas que se che mete dentro do sangue, que basicamente necesitas en algún momento escoitalo e explotar por todos lados. Así que explota a gusto con Violent Revolution.
Estás escoitando o Galiza Metálica. Aquí é donde se atopa o son o teu gusto.
E quen non escoitou algunha vez a Metallica? Quen non escoitou algunha vez Enter Sandman? Increíble tema que nos fai seguramente recordar a banda sonora de determinadas épocas da nosa vida. Brutales, a verdade, encantoume. Foi marcante, foi um álbum marcante, este Black Album dos Metallica, onde estava este Enter Sandman, que, pelo menos em Portugal, dava quase todas as semanas na TV o vídeo. Não sei se na Galiza e em Espanha era igual. Sí, igual. Sempre, non era? Sí, a verdade que é imposible casi pensar que hai alguén que non coñezca este tema porque puxose moitas veces na radio, mas xa iba sendo hora que aquí no Galiza Metallica tamén sonara. Que tipo de racismo musical era este? Vamos a seguir con algo que tamén a mí me encanta. Mais um dos grandes clássicos do metal europeu e mundial, non é? Bueno, había que empezar a poñer, creo que os clásicos, xa, polo menos do principio. Mas este tema, de certa forma, tem ligação também à Galiza. E perguntas tu, porquê? Porquê? Porque os Bloodhunter fazem uma cover dele. Ai, pois non sabía. É verdade. Bueno, ahora que o dis sí que o sabía, o pasa que non o recordaba. Bueno, pois vamos allá. Vamos con I Want Out. I Want Out. Pushing little forms, no one asks us how we like to be. At school they teach us what to think, but everyone says different things, but they all convinced that they're the ones to see. So they keep talking and they never stop, and the silent point you give it up. So the only thing that's left to think is this: I want out. Pushing me then from side to side, they're pushing me from black to white, they're pushing till there's nothing more to hear. But now push me to the maximum, shut your mouth and take it home, 'cause I decide by the way things gotta be. I want out to live my life alone. To live my life and to
Estás escoitando Galiza Metálica aquí na 106.0 FM de Antena Miño en Braga, Portugal, ou na 106.1 de Radio Piratona de Vigo. Tamén podes encontrarnos e atopar o Galiza Metálica en casi todas as plataformas: Spotify, Google Podcast, iTunes, que máis? iVoox, bueno, hai un pouco de todo. Supoño que estarás disfrutando porque o que acabamos de escoitar... Estou moito. A ti sobre todo, porque acabamos de poñer, eu creo que un dos teus grupos fetiches, non? Sim, fantásticos. Os Mayhem, black metal, digamos, a condizer com os Halloween. Tivemos ali duas faces da mesma moeda, ou seja, o branco e o negro. É claro que o negro domina sobre o branco. Tivemos com o Freezing Moon, brutal. Um dos grandes temas dos Mayhem, primeiro single lançado por eles, e um tema que em termos líricos foi composto pelo vocalista que se suicidou, o Dead. Sim. E portanto, um tema sobre uma experiência passada com uma pessoa morta. É um belo tema para ser escutado numa noite de lua cheia, debaixo da mais profunda bruma. Ai, Imperatore, que cousas nos dis, que cousas nos traes. E, por certo, vamos agora con continuar coa bruma, non é? Sí, vamos cos Moonspell, porque esta xente tamén, vidos daqui do noso veciño Portugal, hai que decir que nos trouxeron un tema que a min encantoume desde que os coitei a primeira vez. E porquê? Diz-me lá, e porqué? Falamos do In Tremore Day. Sí, me parece épico, me parece ao mesmo tempo clásico en si mesmo no concepto do que é o propio tema, e que este feito en portugués dalle un puntazo brutal. E tamén gostaste moito do vídeo, non é? Tamén encantoume, un vídeo sencillo, sinxelo, non? Pero ao mesmo tempo impactante.
Cansado de sempre escoitar o mesmo? Aquí estás esperando para algo diferente. Escoita o Galiza Metálica. E olha uma coisa, Pati Castro, não será certamente demais relembrar quem nos está a escutar sobre o que consta o Galiza Metálica? Pois normalmente o Galiza Metálica é un programa semanal que ten unha duración de unhas 3 horas e que podes escoitar en Antena Miño, na 106.0 FM, todos os luns,
para martes, o sea, todas as segundas para tersas a partir das 12 da noite, hora portuguesa. E tamén hai unha reposición o sábado a partir da 1 da noite, hora portuguesa. E senón, pois podes atoparnos recentemente na Radio Piratona de Vigo, na 106.1 FM. E ali temos outro horario tamén. Sim, sim. E acima de tudo, o que é que as pessoas podem encontrar no Galiza Metálica? Sei que tens várias rúbricas, várias colaborações, tens muita música, rock, metal, punk. Como é que é a cena? Pois este Galiza Metálica de 2024 comenzou con unha renovación. Un revamp, exactamente. Reinventámonos un pouco porque tamén temos máis colaboracións e temos máis cousas, máis intereses. No primeiro do mes normalmente temos a cita co Underground con Óscar Besteiro dende a cidade amurallada de Lugo. Temos con Andri a Galleta Cósmica na que vamos a introducirnos no Stoner e despois temos a Tebra Ignota de Leti donde descubrimos os sons máis oscuros como estamos ahora mismo tamén escoitando. Despois tamén temos o Mulleres Galegas Cañeras donde tamén visitamos a países da man da música para... Outras mulleres cañeras. Sí, outras mulleres cañeras que se chaman Mulleres no Metal. E despois vámonos a Galaecia para rematar en este programa no que descubrimos un pouco os gustos musicais e quen sabe, se lle interesa a xente casi que abriría as líneas nun futuro, se vos gusta, para que me fagades proposicións indecentes a ver se me gusta a música que vos gusta a vos. Entretanto, em termos de som, atrás tivemos com os Cradle of Filth, tivemos com From the Cradle to Enslave, tema que eu sei que tu aprecias em particular. Pois sí, máis que nada porque primeiro porque me gusta a banda e segundo porque, vamos, o vídeo me deixou totalmente impactada, esa imaxen de as violinistas cortándose as venas e enchendo unha bañera de sangue, a quen se lle pode olvidar? A min non, quedoume aí gravada a lume. Quem gostaria disso era Elizabeth Bathory. Ai, sí, esta mulher, vamos, seguro que co que soñaba de noite. Ai, não. Olha, e agora vamos ficar com mais uma sequência bem interessante. Primeiro o Abaf, que vimos há umas semanas atrás ao vivo no Art Club de Porto e que deixou uma excelente imagem. Abaf, que toda a gente conhece certamente por ter sido o frontman dos Immortal, agora a solo, impressionou, diz-me lá. Moito, non só xa non estéticamente e o fume que era hasta a veces complicado. Nem se os via. Era unha bruma. Que se afastaron. Sino increíble a execución perfecta en directo, a presenza brutal, increíbles, vamos, me declaro fan. E de Abaf vamos até o Wasp com Wild Child, é mais um dos grandes clássicos do art rock heavy metal, é um daqueles temas contagiantes, com um grande refrão, um grande ritmo, não deixa ninguém completamente indiferente. Pois sí, vamos a deixarvos aí un pouco que disfrutedes e que desto se trata, desto vai o Galiza Metálica. Vamos con Abaf e despois con Wasp.
Estás escoitando Galiza Metálica, aquí na 106.1 Radio Piratona de Vigo, Galiza. E xa chegamos ao final do Galiza Metálica. Que pronto. Ai, Foi moito rápido isto. fíxoseme esta moi noite. curto. Non sei vos, que estades aí ao outro lado. Por certo, moitísimas grazas por escoitar o Galiza Metálica. Espero que vos gustara. Espero que me deixedes likes, pois, no iVoox, nen redes sociais, en estas cousas que se fan cando a xente lle gusta o que está escoitando. Ter un poquinho de feedback, que sempre se agradece, verdade? Sem dúvida alguma. Que se manifestem, não é? Que mostrem que estão presentes e a apoiar também. ¿Estará alguén aí? Estades aí? Espero que sí. Bueno, espero que sí, porque seguramente estuvestelo pasando pipa igual que a min. Agora mesmo, así, sin máis, vos acabo de poñer un temazo que vamos, de nada. Xa sei. Slayer e Raining Blood, increíble. Muita intensidade. É um dos grandes trabalhos do Slayer, este Raining Blood. E vamos finalizar, não é? Sí, xa vamos. Pois con unhas rapazas que son de Reino Unido, elas, como decirvos, xa levan xa uns cuantos anos nesto de facer música e por encima son unha formación íntegramente de mulleres que son, como che diría eu, con garra. Vou vos a deixar co seu último traballo,
porque aínda que non era a miña intención sacar novedades, non puiden negarme nin resistirme a poñérvolo. Así que vos deixo con Eyes Wide Open. Mas que grande tema, bem denso, bem poderoso. Fiquei completamente boquiaberto. O que é isto? Ides a pasalo moi ben, seguro. Xa sabedes, podedes escoitar sempre que queirades o Galiza Metálica en formato podcast. Ata o próximo luns. Vamos lá, vamos embora. Que voltaremos outra vez na 106.0 FM de Antena Miño. Deixa rodar a esquita e vamos. Sí. Oye, moitísimas grazas, Imperatore, por vir ata aquí e por estar acompañándonos no Galiza Metálica. Obrigado, Pati. Nada. Ansioso por voltar novamente. Vamos, seguro que tanto os ouvintes como eu mesma non podemos pedir outra cousa. Xa sabedes, hoxe, como sempre, recordarvos que hai que ir aos concertos, apoiar a música en directo e facer todo o posible para que Galiza siga sendo metálica.